mveje mfowethu ake ngibikele lo kwamchunu media production mfowethu. Phela ngena kwethu. Ngiyaphila mfowethu. Qondile mfowethu. Newethu nibiziwe lapha insizwe indala eyila hostel amalunda zinibizile abafethu njengamanje nawe usufikile mfethu wahlonipha isicelo sabo ukuthi ufike njengamanje lapha. Njengamanje ake ngizokuwena mfethu ungihlebele nje into enkancane mfethu ukuthi njengamanje wena ngoba nibiziwe lapha wena ndibizweleni njengamanje lapha ubuke utshele nababukeli mfethu lapha emakhaya. Futhi ngithola ucingo kade kupha neviki. Khona inkosi yangakithi babanami. Bese kuba khona neyasenquthu. Ukuthi bezozama ukuhlanganisa bese khona obhuti abadala base Davidton. Ubaba uThilisi asemsini. Kwathi asesifike ngapha kodwa njengengane sisazoza ukuthi kuthekani. Wethu musasho kanjalo njengamanje awakazi vele na ukuthi nibizulini kangaka unawo ama details kodwa njengamanje ake ngithi umbuzo wami njengamanje wesibili isifiso sakho njengamanje ngoba usuhloniphile isicelo sabo lapha isifiso sakho ukuthi manihamba la njengamanje noCabashi nihambe njengabantu isifiso esikanjani ufisa ukuthi nihambe into yenilungile iphelile into yenu ingxabano or isifiso nje ufisa ukuthi kube kanjani nje wethu ngoba ngakuyi ukuthi mhlawumbe uzoyiphatha kanjani akukho mhlawumbe mina nginenkinga nakho kodwa sozwa ngaphakathi ukuthi kuthekani kodwa akuyoya kuyi ukuthi useyiphethe ngayiphi indlela ngoba mhlawumbe fana okunye siqale phansi ezinzini ukuthi zasuka kanjani mhlawumbe evuma ukona kwakhe bese ngivuma ukona kwami ngiyacanga ukuthi into noma ngahlatshwe inkomo ezu30 into fanele ikhulunywe nje into okuyiyona eyiqiniso newethu njengamanje sizongena ngaphakathi obhuti ngqondo bazoza bezokwamukela ngokwethu thina sake sayisho ngaleseqaleni lento ukuthi siyafisa abafethu ukuthi lento lena kahle kahle iphele nikwazi ukuthi nifike esixazulwini njengezinsizwa nifike esiphethweni ukuthi sikwazi ukuthi gcine sinibone nishaya ingoma singenzeka yini sinibone in future sekwenzeka ukuthi nishaya ingoma ndawonye nobabili izinga lingivumela ukuthi ngicule na ngoba ucula ngendlela angayijwayele mhlawumbe makuthi kodwa masingane ivumelana ukuthi ezogida makhonke ngoba ngiyambona yakhona uyimisela stage ukuthi ngiyamnika ithuba njengalo ithuba njengalo cha ngamnikeza ithuba njengalo ukuthi engazoyiveza nakho ukuthi sikizidala egoli ama promotion kodwa masamba ama long distance likhona ibandla ngamthethelela lapha cha ngizona ipolisi nokuthi ngamshaya kumele exolise ushutha ngithi njalo bethu ngayima ngabona yonke namhlohla sophetha makufana siphethe uqhubeka makufana ukuqhubeka kuyoba ukuthi uyiphatha kanjani mina ngensizongena inkinga nje yonke into hlezi iqonde noma right cha mbeje mfowethu ake sibonge sesolindeka ukuthi ke banifaka kanjani ngaphakathi kodwa nje ke sibonge nje ukuthi siphi ithuba lapha nje namhlanje kwabamkhulu media production mfowethu nice siyabonga kakhulu siyabonga ndaba ezithi yebo mfowethu umfowethu lo ubiyela uthisha mfowethu uthisha hayi mina ungabona ukodwa hayi basho njalo mtito amadoda ihlungise imamba sakhe for sekhafuni umfowethu ke lo hayi sesihamba ibanga elide kakhulu noma ikupla kakhona uma uthi khona kumele sithule singamachaphazelo nanje ke nginto esingayenza phela umfowethu ngesimlayo fana uqalekile uthini kodwa mfowethu ngale nto abayenza cha mfowethu asivumelani thina noqhubu nodlame kodwa umuntu osukele umuntu ngeke sishilo yiyo leyo immune system siyabonga ndaba ezithi cha sibonga phakathi yebo